game. I want to play a game. Nggak ada. Saya mau main. Ngerti, nggak ada. Ngerti? Understand. Oh, understand. Under bawah, stand berdiri. Oh. Jadi ngerti dong kalau Under bawah the berdiri. table. Iya. You under the table? Yes. Okay. Yeah, Come coba. under the table. You're under the table. You go under the table. Emang ayam cat. No, you said before you dog. Hot dog. Ya dah, nyenengin bule. Di sisiku hati rasa. Aduh, nih bulu ayam dari rame bulunya sampai kisut begini. Katanya kantor maju. Ini maju kemana? Gue udah nggak demen nih kayak begini. Air yang tadinya penuh, tinggal, ya Allah, tinggal 100 mili lagi. Pakai kagak hidup lagi. Gini nih gua sebel banget. Gaji kagak naik-naik. Kenapa sih jadi obek nggak ada rasa bersyukurnya? Bangku lu bersihin, badan lu bersihin. Gue masuk pantesan dari sono gue ada bangke di mana nih? Tumben kotor amat mukanya. Hei, ini dari lahir cacat. Oh enggak. Sini lu. Ya kan. Kenapa sih nggak ada rasa bersyukurnya lo? Aduh, bukannya masalah bersyukur. Ini dong lihat tuh alat-alat nih. Nih, gue kasih tahu. Pada saat engkau bersyukur maka nikmatmu akan kutambah. Pada saat engkau kufur terhadap nikmat maka azabku lebih kejam. Ingat itu. Nggak percuma gua nyuciin sorban kiai 3 kali. Oh iya bener. Nikmatin aja dong. Nikmatin bagaimana? Enteng enak gajinya gede lah kita bang. Siapa yang bilang gaji gue gede? Lo nyingina gue. Lihat kata gue tadi barusan. Tetelan gue yang gede bukan gaji. Bang, orang dilihat tuh gaji gede, badan gede. Lah gue lihat dong kurus kering kayak begini, berarti kan gajinya kecil. Kurus mah bukan karena gaji kali. Emang bawaan orok. Makanya kalau lahir diselamatin. Lu lahir diarak. Bang gantian dong bang. Hah? Gantian apa gimana? Aku jadi abang jadi aku gimana? Maaf, saya harus operasi kelamin. Nggak mau saya, terkasus. Di Indonesia mah harus banget. bener-bener nggak boleh Bukan sembarangan. bang, kali-kali kita mau ngerasain jadi bos gitu, abang jadi OB. Saya bukan bos di sini, calon reporter saya. Lah, itu ngapain pakai dasi? Ini kalau saya ingin wawancarai pejabat-pejabat negara, baru saya pakai dasi. Enak banget ya. Duh, Abang kamu ketemu- tahu yang namanya pejabat Marzuki Ali? Bapak Marzuki Ali, nggak tahu kan? Cinta nggak tahu. Kenalin nama saya juga Ya, nggak tahu. abang berarti dikirain abang Pokoknya tahu. pejabat-pejabat. Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Iya bener. Belum pernah saya wawancarain dia tuh. Iya pengen. Waduh, Mas Ragil kemarin yang di Indramayu belum dipulangin. Ini lu dari mana nih? Lu pikir Kang Kue apem? Waduh. Lu Sol lu parah banget Sol, parah. Jana, lu ngapain di sini Lu lagi? Jana. Lu sembarangan lagi. Dia bilang Sinta. Sekarang Jana. Sinta Nurjana. Oh, untung Jana. Sinta Nurjana. Coba Jana. Haram Jana. Kan nggak enak. Kalau abis nyuci, beresin mangkok sampai tengkurap, sendok sampai celentang. Namanya habis dicuci mangkok tengkurap. Kalau celentang kotor lagi. Nggak enak tadi tiba nama garpu. Sol, lu mau Sol apaan? gantian kayak Sol, capek banget gue Sol. Lu pijitin gue kayak Lu gitu. mau apaan? Ini surat lamaran kerja katanya. Surat lamaran kerja. Sipi. 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 Sipi Siti ada. Siti nggak ada. Siti itu kurikulum PT. Tadi kan saya ke Masih lantai, kecil. Mas, Apa? saya kan ke lantai 17 tadi. Dipanggil, Matol. Iya, Sini. iya, iya. Taduh. Ini lantai 17. Lantai Nah, ini 17. lantainya sampai 10 doang, Sol. Tujuannya kemana? Wah. Begitu ya, Pak ya? Astagfirullahaladzim. Ini perusahaan mau jadi apa? Itu kan fotonya orang bule katanya. Lah, ini bapak saya ini ngapa di sini si Rohim, Pak? Namanya Michael Jarnes. Bapak lu sobat. James. James, Pak. Permen zaman dulu tuh James Kita tuh. biar kata jelek-jelek gini nggak ngerti. Lahir di Pret. Pret. Wow. Nah, pada saat emaknya lahir nih, bunyi Pret gitu ya. Nih tahu nih, lahir di Pret karena olinya kurang. Coba. Ini nih Seret perusahaan itu, nih, Bang. perusahaan.
Ini rencananya mau jadi karyawan nih? Ya saya nggak tahu, orang dari atas, macel nih. Bukan, saya kerja di Sindo TV udah 20 tahun. Tadinya kan San TV, sampai jadi Sindo TV. Kerja di Saya sini? belum diangkat karyawan, masih calon aja. Udah berapa tahun? 20 tahun. Baru kemarin resmian. Apaan? Cindo? Sini TV. Iya, dari San TV saya. Iya. Sampai ganti Sindo, saya masih calon. Udah 20 tahun. Iya. Wah, tua banget ya. Lagi kenapa harus bule sih? Ya nggak tahu, mungkin orang bule itu otaknya cerdas. Ya begini aja kalau Bapak protes bule, cari aja ini ada Pak Le. Emang lo pikir keluarga gue dari kampung? Nggak jelas nih perusahaan nih. Kalau Gue nggak pengen jelas? protes, bukan apa-apa. Emang orang kita pribumi nggak ada yang pinter apa? Contohnya gua. Mana? Gua. Mana ada orang pinter bogel? Pinter tinggi, botak, gagah. Lu jangan bawain fisik dong. Saya nggak bawa fisik. Gua bukan bogel, bantet Saya gua. nggak suka pelajaran fisik, matematika saya suka. Pokoknya gua harus protes aja Allah. Ya udah ya. Cinta nggak ngerti ini berdua nih. Nggak jelas, kalau nggak jelas ya kacamata, nggak jelas. Mukanya aja nggak jelas, pakai Ini. ngomongin kita nggak jelas. Kenapa sih? Hah? Itu encing ente kenapa begitu? Biasa lagi datang bulan begitu. Enggak, dia ngeliat suatu lamaran orang bule aja bisa marah begitu. Ya, lu nggak ngelamar, Dia nggak tahu, dia kan ngelamar di sini pakai ijazah kenek. Barangan aja. Oh, diterima langsung. Iya. Hebat banget ya. Nggak jelas perusahaan. Kalau semua perusahaan kayak begini mau jadi apa? Bule lah dipercaya. Mau dijajah lagi gitu. 350 tahun plus 3 hari kata bapak gua. Belanda di sini. Betah bener, mana nongkrong diri, duduk rebahan. Sekarang perusahaan gua juga lama. Namanya siapa sih ini? Michael James. Nama lu boleh James. Kenal nggak lu sama James Bond? Nggak jelas. Kuliah di luar negeri. Nih lihat, Sanawiyah. Julukan gua dulu waktu kecil sekolah di mana? MU, Madrasah Ulu Jami. Nggak jelas apa. Apaan bule. Permios. Allahu Akbar. Permios. 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 Punten. Saya bule dari Jonton. Hey. Condet. Hey, give me your chair. Bentar, wait. Excuse me. Are you a dog? You are a human being, not a dog. Wah, gue dikatain hotdog, gue burger. Burger. Ngomong apa sih gue? Mister. Sorry, I don't know what you're saying. I don't know what you're saying. Waduh, ngomongnya kayak makan singkong panas. Fine. Mister. Who are you? You main minjem ayam punya chair? Wah! Yeah, I want to get into your computer. Kagak dah. The password. Sana kah company? They told me I am a newcomer. Lu ngomong apa? Gua nggak ngerti. Ade told me to come here and use your computer. Ade from HDR, Human Resources Department. Ade. You know. Ay. You know FBI? Hey, I'm a cop. You're under arrest. Hey. Waduh, apa? Gua kayak di TV. Under arrest. Iya, you know arrest? No, I'm not tired. Rest. Restaurant. You want to run? Okay, we can run. No. Run. Run. Where do you want to run to? Morning, bawa TV. Run, morning, bawa TV. I'm a Lari newcomer. pagi. I just want to Mas use Ragil, your apa computer. sih? No, dia hello. minta pas. Who are you? I am newcomer here. Newcomer. Yeah, newcomer. Pegawai baru. Oh, gue pikir dia nanya kamar yang baru mana sini bukan hotel. I'm secretary in here. Halo, my Hello, name is saya Ellie. Tyson. Hi, Sorry. son. How Okay. are you? Hey, I'm Hunter. Hunter, you said you cop. You said you are No, policeman. Hunter Hansip muter. You know? Security. Security. Huh? You bingung ya? You police officer, security. Yeah, bingung. Yes. They have a headache. Headache. Oh. They have headache. Dia butuh komputer. Oh, no. Ini komputer kantor ya.
Jangan sembarangan. Kalau butuh komputer sendiri, bawa sendiri dari rumah. Tunggu Mbak Seli, kalau pribumi saya kasih, company enggak. Company itu Belanda. Where do you come from? I come from Australia. Australia, bukan Belanda. Hey, I'm juga pernah tinggal di Australia. You know kanguru. Kangaroo. I tinggal di kantongnya. Oh, you want to go running? Oh, boxing. Oh, boxing kangaroo. Ini, berdiri. No. Ah, lu main To boxing kekerasan. kangaroo. Ah, kayak Satpol PP lu. Tinggi. Iya. Mbak Boxing Seli, kayak main game. Dingin. Makanya kasih aja. It's okay. You can use this, Okay, this thank you. computer, okay? Shia. Ini bule kecil. Enggak, yang aku bingung gini. Kok Mbak Ade bisa ngobrol sama dia ya? Orang Mbak Ade sama-sama ngomong bahasa Indonesia aja ribet ya? Iya. Oh, bener. Mister. Enggak. Itu tangan apa buku gambar? Iya. I'm sorry. Excuse me, what is that? I don't understand. Oh, your skin. My Your skin. have skin. do. Book, gambar. Picture book. Picture book. You know? Nggak know kan? He wants to know why you make this Oh, in your skin, in writing. your body. Apa? Writing. Oh, Writing, nulis. Tulis. Oh. Tulis. Writing. Namanya What apa? meaning? What the meaning is? Ini- 31 July. Ini saya. Oh, my Maimunah. and my wife and I marriage date. Oh, tanggal. Nggak usah. Oh, itu tanggal nikah. Kamu kapan nulis tanggal sama saya? See? Oh, dia normal ya? Normal. Oh iya, maaf. Dia suka perempuan, Mbak Seli gak suka bukan laki. apa-apa, kantor ini mulai menerima yang namanya karyawan bule, Mbak Seli ini. Terus masalahnya di mana? Saya udah 20 tahun masih calon, Mbak Excuse Seli. me, can I Yes. play games on this? Hah? Can I play games on this? Woi, ini bukan warnet, kantor. Gam game. Gum game. I want to play a game. Nggak ada. Di Saya sini mau main. ngerti, nggak ada. Ngerti? Understand. Oh, understand. Under bawah, stand berdiri. Oh. Jadi ngerti dong kalau Under bawah the berdiri. table. Iya. You under the table? Yes. Okay. Iya, Come coba. under the table. You're under the table. You go under the table. Emang ayam cat. No, you said before you dog. Hot dog. Iya dah, nyenengin bule. Haus. Haus. You're thirsty. Ada bule. Nih, Pegawai baru kenalin. pegawai This is baru. Aris. Hello, Aris. cameraman, Where are you from? cameraman. I'm from Indonesia. Oh. And you? Mister, geser sini, Mister. Mister kayak nggak pernah syuting kan, sering syuting, Mister. What you come from? I come from Australia. 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 Yes, my major in Australia. Oh, You know where? University of Lagu, Melbourne. 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 Monash. Oh, yes. Yeah, same as me, mate. Oh, Monash University. temen gua waktu di sono kuliah. He's from Melbourne. Iya, waktu di kuliah di Temen lu waktu kuliah di Went to mana? the same di college. Australia, makanya lu sini. Lu tanyain. Hah? RT berapa tinggalnya? Pak RT nggak pakai RT di sono. Enggak ada. Oh, cuma Indonesia doang. Indonesia doang. Oh. Harry, I'm sorry, but I think he's a little bit confused. He thinks he's a dog, a kangaroo. Ya. Ai. Ada Semuanya lagi, ai itu. kucing. Ah. I look at his otak, and it's very strange. Yeah. Cakep dipuji gua. Iya, otaknya bermasalah. Oh. Otaknya bermasalah katanya. What talking about? I think he's eaten something strange and make him go crazy. Yeah. Yes, I have brain a very good. Ya. Salah makan bikin gila. Yes, I kalau makan belinya di pet shop. You Oh, know pet shop? Oh, I know the pet shop. Makanan enak banget tuh. Oh, makan apa pet shop? Apa? What did you Duck eat wah. in the pet shop? Apa? Dog food. Dog Dog food. food. You know hot dog? And hot dog. Sebelahnya Dog dog food. Oh, Bah. dog food. Oh. Top. For a puppy. There's a lamb. Iya. Wis, kayak uncle ya. Ini CS waktu gua di sana. Gak yakin gue, Ri. Iya, lu mah nggak yakin, nggak percaya. Jurusannya apa aja? Nah, Ambil what's your jurusan, what's major? Major was agriculture. Agriculture. Kamu What was your? Oh, ini gue tahu nih. My Ini major. agri nih. Lu TNI. So tahu lo. Ih, dulu kan sebelum jadi TNI jadi agri. Diam. Yes. Nah, lo.